tota ke le tsa rena ke gore yone NDP ga e nne banka e leng gore le rona ba re godileng ba re sa qualifying ko di-commercial banking re ka kgona go tsa yone di-loan tseo ra reka di-implement so jaaka ke rekile terekere e nne yone security ka rona re setse re godile ga rena di-pay slip ga rena nako ke a bosupa o e tshwa mogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Phati ya Domkrag ya re tla tswelela ka go neela Batswana mananeo a go tlhabolola matshelo a bone. Somarelo ya ngwao e kaiwa e le botlhokwa mo merafeng ka jaana e ka dirisiwa go itshetsa. Setlhopha sa The Zebras se kwa Mozambique kwa se tla tsogang se mekamekana le sa Somalia. Amantle babedi ke o ralolang ka buedi ya tlamethotsong ka mogela a bodi amogele maopegong ya ntlha phati ya Domkrag e supile fa e tla tswelela ka go neela Batswana mananeo go tlhabolola matshelo a bone fa buisa phuthego ya sepolotiki kwa sero ya gompieno Tona Dr. Mokgweetsi Masisi go kopile maloko a phati ya Domkrag go e tlhopha mo ditlhophong tse di tlang gore e tsweledise mosepele le loeto la go tlhabolola matshelo a Batswana le go godisa itsholelo a rutwa pego ka Lovemo Mario. E re ka diphati tsa sepolotiki di tsweletse ka go ipapaletsa dithopo tsa setšhaba tsa monongwaga maloko a phati ya Domi mo kgaolong ya legare ba ne ba phuthaganetse kwa mabaleng a Morning Star mo Serowe jaaka taotona wa phati ya Domi le modulasetilo wa yone ba ne ba tsile go bapatsa phati eo mo kgaolong e. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile bathopi go topa phati ya Domi ka jaana a ipakanyetsa go ntsha mananeo a tlhabololang matshelo a bone. Ke kopa tlhopho ka October ke kopa tlhopho ke kopa ka maparlamentane ke a emistana le ba bangwe ba ba tlatlang ke bona ba irang puso ke kopa tlhopho ka gore puso e ko tlase ya council le one nne ya ga Domkrag e ska re ntse yana e be council le ya kganetso e thiba e dia e ganetsa sengwe le sengwe ya ka ikile ra bona mo nakong e itileng ya ka re ntse re bona mo mahelong a ne sa tlwaela jalo. Bathopi ba kopile go busetsa dikgaolo tsa Serowe mo seateng sa phati ya Domi ka phati eo e thusa Batswana e sa thaole ope. Taotona wa lona wa lo rata, taotona wa lona wa lo tuta, taotona wa lona o kopa thopho mo go lona ka boikokobetso. Tsweletsa Domkrag. Taotona wa lona o lo rata mo pata gore Motswana mongwe le mongwe a thabologe, Motswana mongwe le mongwe a kule mea muso ya hatsiselela rona ya jaaka Domkrag. Domkrag ke sahalala, Domkrag ke thari ya Batswana mme ke a itumela gore ke bona gompieno jaana bogolo jang gano ga e bebe gore ke bao ba e leng gore ba kile ba neela phati ya bone sekota mme ba ntse ba itse gore sekota ga sena maatla. Mangame mano ke matorotsoro ya ka etuwe ke mekgokolosa o dire ka thiole toto o na le temole toto go na le tšhema tse tsotlhetse o batla gore Motswana yo ko tase a tswe a jele gadimo ka gore ga itama mangwe a bile 2036 ke gore re tswe mo itsholong e ya gagare re ko itshololeng e ko godimo. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne amogela maloko a mašwa ba le 675 mo Serowe East, ba le 393 go tswa Serowe South le ba le 840 go tswa Serowe North a neng a tswa kwa diphating tse dingwe tsa sepolotiki. Boeteledipele jwa phati e ba supa ha ba ipaakantse sentle ebile ba eme ka dinao go gapa dikgaolo tsa legare ka dipalo tsa di kwa godimo mo dithopong tsa monongwaga. Lovemo Mario, BTV News, Serowe.
Re sa le fo Tautona Masisi o ne gape a kopana le boeteledipele le dikomiti tsa phathi ya Domkra go ka kgaolong ya legare. Tautona Masisi o ne a tlhalosa fa se mo ntweng e pele Tautona wa pele Lieutenant General Dr. Seretse Khama en Khama. Tautona Masisi a re weleletsa Dr. Khama dilo tse dintle le tshiamo mo botshelong jwa gagwe. Magareng ga tse dingwe Tautona Masisi o kopile dikomiti tsa phathi eo go tshwaragana go na le go phatlalala ka jana phathi eo e di tlhoka go menagane go a ditlhophong tsa setšhaba. Ha re tswelela mothusa Tautona Re Slambatsogwane a re tshomarelo ya ngwao e botlhokwa mo merafeng ka jana e ka dirisiwa go itshetsa mo malatsing a gompieno. Re tsogone o buile seo kwa moletlong wa go ipelela ngwao ya Overherero kwa motseng wa Mokobokane. A re utlwe se ba etseng tebogo. Moletlo o wa go ipelela ngwao ya Overherero wa Oshi Therandu o tshwara ngwaga le ngwaga mo metseng e harologanyeng mo lehatsheng leno ka maikaelelo a go tsosolosa ngwao ya morahe wa Overherero. Mothusa Tautona yo a neng a tseneletse moletlo o tlhalosa ga puso e lemoga botlhokwa jwa go somarela dingwao tse di harologanyeng mo Botswana. The government of Dr. Mokgweetsi Eric Abet Masisi upholds the ideals of cultural preservation in all its forms. It is also for this reason that this government continues to encourage the promotion of cultural events across the country, and in particular its commercialization. The presidential competition and establishment of the National Arts Council are some of the most notable efforts the government policies and programs that are specifically geared towards commercialization of culture. Kgosi ya morahi wa Overherero o kgothaditse morahi wa gagwe go tsaya karolo mo dithabollong tsa lehatshe leno jaaka go dirisa mananeo a puso go thabolla matshelo a bone. You can visit Namibia, see your relatives, see your ancestors' graves, because we are very linked to the ancestors through religion. But make Botswana your home. Make a productive life here. Participate in the socio-economic development of the country. The president has just recently launched the Chema Chema Fund. Take loans, invest. How bona re nna re kgobokana yana ya be le ka tsela ya go leka go ikgakologelwa go leka go tsosolosa ngwao ya rona go leka go kopana le ba ga rona. Puso e lebogelwa seabe sa yone mo go thabolle matshelo a batho ka go rotloetsa ngwao. Mme re go leboge mothusa Tautona le Tautona yo gogang le ene mo pusong ye yo re bonang ka nako tsotlhe lo salape lo eme ka dinao go lemoga le go tsholetsa seriti le serodumo sa ditšhaba tsa Botswana le dingwao tsa tsone. Yinonje tutana o kirenshi ye ngwaga o a bo sa peka pula na ishwatara ko hurumende kuja hurumende tutara kusema tuhupushi mo sebakang se re tla leba ko go wena goromente gore re lebe o re kanoke gore re ya go tshela jang. Ngwaga ono Overherero ba ipelela gape dingwaga di le 120 e sa le ba tshabela mo Botswana go tswa lehatsheng la Namibia ba tshabantwa ene e tsositswe ke Majeremane kwa Namibia. Se ba tseng tebogo Botswana Television Mokobakane. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla tsoga simolodisa thulaganyo ya go busetsa barui ba Zone 6B dikgomo kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba kwa motseng wa Butale. Seo se tla morago ga gore kgaolo eo e tlhomamisiwe fa e jaanong e le phepa e sena bolwetse jwa tlhako le molomo jo bo neng jwa tlhasela mengwe ya metsi ya kgaolo eo ka ngwaga wa 2022 fa buisa barui kwa Sevilla go ba le kudisa ka dipaakanyo tsa go busetsa dikgomo. Tona wa temothuo Re Fidelis Molao a re lentswa barui ba ne ba eleditse go amogela dikgomo dipula di phaila hela dikgakololo tsa sekenti di tlhotlheleditse gore ba simolole ka mariga. A re utlwe Bethane Mando. Bolwetse jwa tlhako le molomo mo kgaolong ya Zone 6B bo ne jwa lemogo la ntlha kwa motseng wa Butale ke Rre Benson Samson ka kgwedi ya Phatwe ka 2022. Go ne ga dirwa gothe go bothibela gore bo seka jwa jwelela kwa dikgaolong tse di mabapi. Jaaka kgaolo ya Zone 6B e thomamisitswe e le phepa, barui ba metse ya Butale, Senyawe, Jackalas number 1, Ramokgwebana, Tshesebe, Tsamaya, Mowana, Sevilla,
Mabutsane le Douglas number 2 jaanong ba simolola go gata boloko jwa dikgomo. Metona Molao o tlhalosa mabaka a dirileng gore dikgomo di busiwe ka paka eno ntle le dikeletso tsa bone. Go botoka re reke dikgomo mo nakong ya gompieno re di busetse go kgaolong ya 6B gompieno gore barui ba kgaolo e ba te ba kgone go simolola go di tlwaetsa go santse go ntse jaana go tlwaetsa dikgomo tsa bone mahulo go santse go ntse jaana gongwe go se metsi gongwe le gongwe dipula di nnele re be re toga re palelwa le gone go di phutha go di baya mo masakeng ka gore ga gongwe ga dipula di nnele kana dikgomo le tsone di na le go hetoga tsa nna diphologolo di toga yaanong di gasama le naga mme ga di tla di le mo nakong yone e tshwanang le yone go di tlwaetsa go nna bonolo go na le ga dipula di nele ra go simolola ko motseng wa Butali kabo eo e dirwa ke Motegi Tautona. Barui ba ipaakantse le ntswa gone dikgwetlho tsa leuba la monongwaga le lethoko la metsi mo kgaolong di ba tsenya tsebe. Na mo go nna le ha re di ka tsatsa dijeng ke a itumela. I'm happy for that. Ka gobane ha re ka leba be re leba gore leuba re be re lebela leuba gore go tanna ngwaga o mongwe go tanna botoka ga gona botoka le ha tselotlhe even go next door o semo le gone go leuba rona ha motseng wa Moana tota gore di neela gompieno ra di amogela mme ga gona go di ya go nwa teng tota ga gona go thelele go ya go di nwa teng re nna re ntse re kopa sa le re kopile gore re direle letamo la pala kgang ya mi tota e le gore ke bona e setse ke fence tarata ye mo bordereng ha tarata e sule e ne e batla gore gone gompieno e ka be le gore ya ba kang gore ga di sia di go kganelwa ke tarata mme dikgomo tsa rona di emela ga tabe di sia ga gona tarata e ka di kganelang. Ke lebogele gape le gore ga ke Tautona o eta o tsile go simolodisa yone restocking ye ke re ba gaetso me re lebogeleng puso e ntseng jalo re le kgaolo ye ya zone 6B. Mo palamente wa Tati East Dr. Douglas Letsola Thebe yo gape le tona wa thuto le thabololo dikitso o lebogetse mowa wa tirisano gareng ga puso le barui. A dikgomo tseo tse di tata le dihiwa a di a teng ba gaetso di re tudise melatswana di re humise le rona re kgone go re tshele ka dikgomo re lebogela Tautona mme ke tse sebaka se go bohelelong ba gaetso ke le memeng gore a re teng re to go kopantsha Tautona re to gona le Tautona ka mantaga ka taba sepundisa mosepolo wa rona wa bohelo gore re bone dikgomo tsa rona modimo a lesogantse. Dikgomo di heta 7,000 di tla phatlaladiwa le barui ba heta 900 mo kgaolong e ya zone 6B gore le bone ba tle ba kwele mananeo a tshwanela thuo le tlotlo. Bethany Mandu, BTV News, Sevilla. Mose Monsaluba se se rebotsweng ke puso ngogola matangwana a metsi a dirilweng ke balemibarui mo nokeng ya Limpopo mo molelwaneng wa lefatshe leno le la Aforika Borwa a tsisa tshepo mo baruing. Matangwana ao a santse a tshegeditse metsi a tshetsang leruo diphologolo tsa naga le banni ba dikgaolo tse di mo lotshitsing lwa noka eo kwa lefelong la diphologolo la Mashatu. Karabo Molusi wa bega. Selekanyo sa metsi mo nokeng ya Limpopo se wetse kwa tlase ka mabaka a pula e butsana mme seemo se kgatlhisa leitlho mo lefelong le jaaka kgoredi ya bojanala mo Mashatu Game Reserve. Leruo go tswa mo lefatsheng leno le la South Africa le nwa fano ditlhapi le ditshedi tse dingwe tsa metsi le tsone di tshela farm. Limpopo River e tshwara metsi e nako ya nete le ka ntlha ya gore go tsweng ga one go e tswang teng go botla gore go kwa e demilwe ba tsentse
di-barricades ka le bona ko morago yana so mo go dia metsi gore a se ka hita o te ka nako ile one go raya gore batho ba tsena ba fisha ka le bona ba le mo teng yana ba tshwara dithapi so ha re nteng gone gore ba tshwara ba dithapi gona ke batho le ba tswa ko South Africa but kwa go side ya Botswana ka gore ha ke phake ya beng ba yone ha se gantsi o ka ethela bape ba rena ba tswang ka le ba se ana bjale re iso ba rena ba re le re phela ka o taisia ka malwetse re kgona go phela ka thapi re itshwarela dithapi re kgona gore re rekise re je re phedise bana ba rena ka mokana bonane bana ba rena ba tsena dikolo re dia ka tsona sebo re a direkisa ka ba ka le la gore a rena mmere kwa enough so re kgona iphedisa ka tsona ke ba ke na le ditšhomi tšaka batho ka moka re thia ditlhapi sometimes le o swima re ya swima mo lo reng a ona dikwena mo lo reng o safe mara if lo reng o na le dikwena a wa re swime go bolelwa gape fa lefelo le na le ditso tsa pele go tlhongwa Mashatu Game Reserve ele tse ba ile le dibala bo mankuna ba ene le nku ene le ngaka e itsweng ke mongwe le mongwe as o tshotse ngwana a sa tsamaye mo maotong ana ga go ke re bua motho o ne setse le molemo morui wa Botswana gormente na mo dirisa ngwe le ngwe Botswana se ho re matho mme ya la tshimologo ya gore a hele la boela mo tsiamo ke a mosadi mogolo gore a bone bongaka mo le dibale ke la ha se bo pite matoro ke nta ke second bone ya nkuku eno wa nga yo ne le ngaka gore na re itse ka lehelo le nna wa ga re mogolo a bele se bola ke kgosi mo South Africa ke kgosi ya gone mo Samaria ke ena tla tantisa nthare kana re bona lona ka go Botswana le sa hiwa se rona re hilwe dipolasi le 14 go tsweng gona re le nteng go tsena mo sena ke property ya se bola go South Africa but mo Botswana ke Mashatu lefelo le dikilomitara di le 10 go tsena fa noka ya Limpopo le Shashe di kopanang teng mme go kgaogana mafatshe a Botswana, South Africa le Zimbabwe. Bontle jo bo hamarago game ke lengwe la mahelo a bojanala mo lehatsheng leno la Botswana mme le hela jalo mo nokeng ya Limpopo mo Mashatu Game Reserve le ha go ntse jalo banni ba metsi e mabapi ba itshetsa ka lefelo le ba tshwara ditlhapi Karabo Molusi BTV News Mashatu Game Reserve. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela mo maitekong a go sireletsa leruo le puso e le abetseng barui kwa kgaolong ya Bobirwa go ba phimola dikeledi le go ba inola mo manokonokong a bogodu jwa leruo fa gare ga lefatshe leno le la Zimbabwe mephato kwa kgaolong eo e tlamile go thusana le puso go tlhabolola terata ya taolo mesepele le matlhoko a leruo kwa molelwaneng go tsenya e sa kgaoge motlhofo moeteledipele wa mephato ya Bobirwa Kgosi Gabana Moketsi o tlhomamisa fa puisano le puso ka tiro eo di tsweletse a rutlwe Karabo Molusi. Terata e tlhatlagantsweng e bile le kima e lekeleditswe mo mafelong mangwe mo boleleng jwa dikilomitara di le 145 fa gare ga lefelo la taolo mesepele ya leruo la Makhurane le motse wa Robelela mo letshitsing la noka ya Shashe e kgaoganyang lefatshe leno le Zimbabwe. Mephato e dule ka mogopolo wa gore terata eo e ka tokafadiwa jang go dirisiwa mapako a makima le ditshipi tsa seporo. Lepako le bidiwa go tema moyo ke lepako le le kgaotswela mo pholo ya motlakase ka gore le kima so rona mamoyo re batara a epelwe ga gare ga seporo se harologane ka 50 meters ga gare ga seporo le 12.5 gore ga o lebile gompieno ana cable ke ya tshela e paletse tou e paletse legodu le le batang go e kgaola gore le ditse dikgogo ane re batla gore tsenya diterata tse tsa di-cable di le 4 gone leha gore to yona ya itudisa yone to e kgona go tola go ntse then kgomo a ke a heta ka gore e ba paletse go e kgaola e le nosi ya ka e le nosi ya netshwere so how about le 4 gona gore tabo re tswetse go tswana sporo se petswe more than 2 meters down se tshwere la go sikinyana o tora me se mo se loko mara sikinya ya no dikela tsa rona ka gore aka cable ene re bua ka yone e tsenyana ka part 1 go bule part e nngwe ha ya bobedi ya boraro ya bofoko tase e be tare go ga re thamala tsela ka se tsona le
ka dipalo tsa bomme le borre ba feta 250 ba ba supileng bokgoni mo boithaopong jwa go sireletsa leruo mo bogodung fa gare ga molelwane wa lefatshe leno le la Zimbabwe mo dingwageng di feta bobedi. Mephato ya bobirwa e itlamile go thusana le puso go fokotsa ditshenyegelo tsa go tlhabolola terata ya taolo mesepele le matlhoko a leruo. Ga e yo gompieno ko Zimbabwe ntse ra ba e utswa ba dira masimo ka yone ba dira digadene ka yone ba dira masaka ka yone ko Zimbabwe mme ntse ra e busa ba Ministry of Agriculture ba re netse teraka re tsa terata e re tsentse e be ra pesa ka e mo go ye gore la ba ka utswa e batho ya ke ba e utswa ya ba e kgaola ga ba e dirise be ya bapala. Fa go santse go akanyediwa tiro ya go tlhabolola terata, mephato e iphile matsapa go baakanya e leng teng go kganela leruo la Botswana gore le seka la tlolela kwa Zimbabwe le go busetsa la Zimbabwe kwa ga lone ka lehula mo lehatsheng leno. Karabo Molusi, BTV News, Mabolwe Border Post. Di kereke di akgoletse tiro entle he di dirang ya go aga le go kaela setšhaba tsela. Mothusa tona wa tlhabololo magae yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Motšhodi East Remabuse Pule o ntshitse kgakolo e kwa thutopuisanong e neng e rulagantswe ke kereke ya Dutch Reformed Church of Botswana ya Mathubudikwane. Thutopuisano eo e ne e tebagantse le dikgang tsa twantsho tirisobotlhaswa ya ditagi. Lise Class Kapego. Tirisobotlhaswa ya ditagi le diritibatsi ke dingwe dikgang tse di itang baithuti tsebe. E re ka baithuti ba sekolo se le bone ba amega mo dikganyeng tsa mothale o, phuthego e kaiwa le maleba go itepatepanya le diemotse. Go ya ka kereke ya Dutch Reform mo Mathubudikwane e tlhalosa fa thutopuisano e tla solagela baithuti mosola fela thata. Tiro ya rona re le kereke ga e mo kerekeng e ka go ntle. That is why we are here today. Re tlo go thusa go lwa le maba o teng ditagi tse di leng teng tse di dirisiwang ke rona le bana ba rona le botlhe ba re tshelang le bone. We are directly affected re le kereke. Diritibatsi le notagi ke mmaba mo gare ga rona, ke mmaba mo gare ga rona o tshwana le bolwetsi mme kana bolwetsi bone ga o itsenye ba go tsena seritibatsi wa se itsenya go ma se setšong a se sepe so se maswe se bile se ka go senyetsa sekolo ba le peipa motokwane ba naka tsamalo o latlhanka tšeng go mo ga gona mosola. It will destroy your future. Ba le tsankete kete is even more dangerous than motokwane. Baithuti ba sekolo sa Madikwe ba ne ba nna le sebaka sa go tlhalosetsa ka bodiphatsa jwa ditlamorago tsa tiriso ya ditagi le diritibatsi. Wa hallucinate o bona dio tse di sa bonweng ke motho yo e leng gore o siamene gongwe ka nako eo ga itshiela kgotsa ga a tsaya motokwane e kgona gore ke eme gape le ga lona ga wena o bo bona thogo tsa medi le pedi. Ra leka le mapodisi a Mathubudikwane le bana ba gago ba Mathubudikwane go tsena mo bathong re ba bula matlho ka tiriso ya diritibatsi le ditagi mo re go bitsang re public education. Re dira le di-school outreach, re tsena mo di-car washing, re tsena mo di-shopong, di-bara le mo di-road blockong. Le fa go ntse jalo bodiredi jwa sekolo bone jwa supa bo itumelana manana a tshwana le a thusang go tsibosa baithuti ka borrei jwa ditagi le diritibatsi. You came at the right time. Ke utlwa ebile ke nnile ebile ke tsala ka boitumelo gonne ga ke neng ke tsamaya dithoto tsa teng le ritile mokgosi ba gaetso ke a le leboga go menagane. Mo go tse dingwe mothusa tona Rre Pulona ba dikobo di ka tshwara 150 a bela sekolo sa Madikwe le bagolo ba kereke ya Dutch Reform. Lizzie Class, BTV News, Mathubudikwane. Banni ba metse ya Thamaga le Kubung ba re ba itumelela go bopuso e reditse selelo sa bone sa gore tsela ya Thamaga Kubung e tshelwe sekontere. Banni ba tlhalositse seo tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo re Eric Molalana buisa diphuthego kwa metseng eo kwa re faditseng fa puso e ntshitse madi a go dira tsela mo ngwageng ono wa madi. Jessica Pilane wa bega. Ke tsilahano ke kgatile motlhala ke tsila go lora kere go kgona hetse ra go tshela sekontere go tswa mo Thamaga go a Kubung mo ngwageng ono wa madibo.
Tona Molale jaaka rolela banni ba metsi ya Kubu le Thamaga mo kgaolong ya Thamaga Kumakwane. Mafoko a ba sa bolong go a emela gore tsela e lomaganya metsi ya bone e tla selwa sekontiri mo ngwageng ono wa madi. Tona Molale a re puso ya ga Tautona Masisi ke a morero, ka jalo go botlhokwa gore gangwe le gape batswana ba fiwe diphetolo tebang le dikopo tsa bone. Ke yone tsamaiso ya rona go tswa ha re tsa boipuso gore ha puso ene rile go tla dirwa sengwe ha se kgonahetse puso e tshwantse go lere gore se kgonahetse ha se sa kgonagala puso e tshwantse go lere phetola gore ga sa kgonagala re se ka ra lo tshaba re lo bolelle boammaaruri jo bo sa jelweng pheko re be re tlhalose re ntshe le mabaka gore ke eng go sa kgonagala. Le fa go ntse jalo banni ba itumeletse go agiwa ga tsela e mme ba kopa ditlhaloso dingwe ka tse baneng ba sa ditlhaloganye. Bua yana ke le motlotlo ke leboga Rre Molale thata mme ke leboga lona batsadi ba me gore le rona le nnile dipelo ditelele. Ke leboga le Rre Mabeo mo boseong bwa gagwe gore le ha tsela e sa kgona go dirwa ka nako ya gagwe mme o na a khorometsa gape ga irega gore moalo wa tsela e o dirwe. Boitumelo bo tlase ke mbohele motlhogong mo go rona bo e leng gore bo tla tsaya dingwaga bontse bo le teng mo go rona. Re na le bothata ya ka tsela ya molepolle re nna sampa a bua ka yone gore nne ya pušwa gore a diro ile ko morago e bo go nna go tebora kontraka ba lwa ile khote mme le yone ya Kubunye ke a itse gore e be tlo ya ka o tsile ha minister e be tlo re tsela ya Kubu tshwantse gore e dirwe e hetswela ke ra kontraka lo ya poletse e be go simologa ditsheko ko khote. Fa ra ba matshwenyego a bone Tona Molala tlhalosa fa lephata la gagwe le fetotse ka fa lentseng le dira dilo ka teng. Ba kantse molao wa theko le thekiso e ditirelo tsa puso gore ha e kare re sena go aba tiro wa bo re isa court re gora re madi a project e ke 30 million ntsha 15 re gormente o ntsha 15 re be ra ba ha court hale rona be re tswela ka tiro ha o ina case re gona madi a e seng gore re me ha 6 years 7 years re dikologa se o loela go sena tswelelopele. Le fa go ntse jalo Rre Molala re go tla latela go laletsa dikhamphani go ikopela go simolola go dira tsela eo. Jessica Pilani, BTV News, Thamaga. So re di ba ya phegelela teng ga di gantsa rona tsana ko ya bosupa mme kgaitsela ke Liza o se kengwe mme sentle go gonela tsa metshameko kgaitsela ke dumela Raitso ke dumela gore mo dikganyeng tsa gago the Zebras e ko Mozambique tso ga mekamekana le soma go ntse jalo re ntse re semeletse Raitso re le ka go ipaakanyetsa gore re bone phatlha ko 2026. All right re ne le tsa metshameko tla ke go leboga kgaitsela ka o etso madume na ke Liza o se keng ka dikgang tsa metshameko mme tsone ke tse di reng setlhopha sa BDF Cheetahs sa borre se fentse sa The Great North ka dinno di le 17 go tse 5 mo motshamekong wa tikologo ya bosupa wa ligi o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Pioneer kwa gantsi a re utlwepego ka lesego mo kwa isi. Setlhopha sa BDF Cheetahs se tsene mo motshamekong o sena le tsogana le kwa godimo kgatlhanong le sa The Great North mme ditlhopha di a go ikhutsa. Setlhopha sa Cheetahs se eteletse pele ka dinno di le 5 go lefela la TGN go tseng go boikhutsong. Cheetahs ya tswella e ntse na le tsogana le fa godimo ba ipona le try tse pedi go oketsa keta pele mme motshameko o a fela ka dinno di le 17 tsa the Cheetahs go tse 5 tsa TGN. Tough is getting hard. Our level is where we are, whereby we need bonus points and we couldn't get. Last week we drew, so we're not progressing well. It's our maybe game a lot we can do better. Since the game is something like that, metshameko e tsweletse ka go ketegala fa re lebile fa re leng teng mo sebakeng seno re tlhoka thata go kwadisa dintlha mme ka fa re tshamekang ka teng ga go kgotsofatse gotlhelele mo bekeng e fetileng re tshamekile maleka mme ke tsaya gore mo metshamekong e latelang re tla dira botoka.
dominated, but our level of score. I said, maybe we had chances. Mila continue orar ho pass or just decision making are the most scoring. Chances are not missed. The guys did their homework. We knew Cheetahs was going to play a physical game, of which we felt trapped onto for a couple of minutes before we started playing our rhythm. Kudos should go to Cheetahs. They stuck to their game plan. Media of Cheetahs itse le ipaakantse mme ba tswela ba tsepane mo lenaneo la bone la motshameko re itse gore ke setlhopha se se tshamekang se tsentse mašetla re dirile diphosonyana di le mmalwa mme ga re ka ke ra remelela thata mo go tsone re setlhopha se se gapegileng ka gore re dirisa batshameki go tswa mo dikgaolong tse di farologaneng jaaka gantsi maung le tse dingwe. I get players from Khanzi, I get players from Maung, I get players from Nata, and it's not an easy thing to have a cohesion a team going. Mo motshamekong o mongwe le wa bomme Media of Cheetahs ya iponela phenyo ya dino di le 17 go tse di le 12 tsa Shakawe rugby team le se go mokwaisi BTV Sport Khanzi. Re ntse re le mo leking ya Botswana Rugby Union ya borre ya di 15s. Setlhopha sa UB Rhinos se fentse sa Canaan Jaguars ka dino di le 15 go tse di le 12 tsa Jaguars a rutlwe tlamelo Montshusi. Canaan Jaguars e tsena mo motshamekong o e di goga mo mogatleng mo lokong e se motsa tikologo ya ntlha bontle Ishmael Pelaelo le Crispin Kaura ba kodisa di trial conversion ya ga Pelaelo go isa motshameko kwa boikhutsong Jaguars e tsetse pele tikologo ya ntlha ka dino di le 12 go tse 3 tsa UB Rhinos. Mo tikologong ya bobedi makawana a UB Rhinos ba tla ba tokafaditse tshameko ya bone ba no sa tshwaetse pedi tsa ga phenyo motla le kgosi le Tafazwa Montshiwa le conversion ya ga Banjo Kisanye go efetsa motshameko o ka dino di le 15 go tse 12 tsa Canaan Jaguars. Tight game, good game. We prepared for this game well. Re ne re ipakanyeditse motshameko sentle mme setlhopha sa UB Rhinos se re fekeditse mo motshamekong o makarolong ya bobedi. Yeah, I think overall my guys performed very well. It was a good game to us. Our intention as UB is to play fast boomerang. Re ne re neelana kgole bofefo selo se se tsentseng Jaguars ka fa tlase ga kgatelelo. They nearly successfully won the game. Fa re lebaka kwa leking ya bomme ya di-10s Gaborone Hawks e supuditse Buist Buffaloes ka dino tse 25 go tse 5 tsa Buffaloes go netefatsa fa ba itshetlela mo maemong a bone a leki eo. Our position right now today, Buist to be in the top 4, which means if we lost, then say to the finals, to the semi-finals, they are going to lead us to the finals. So it's so vital to make sure that you win this game for in the top 4, because if we lost, then running into the ball. Gore tsene mo di gapeng sentle go sa re tsana mo gapeng ke gone mo le gore batho di defender ha ke di khona gore tshwara kana di a gore tshwara la re setse re le khakala no gompieno ne re sa gain ground because of lone le baka lone la gore ne re emela bolo gore ite go gore instead of free attack. Mo motshamekong o mongwe wa borra wa di 15s ba etele dipele ba leki eo Gaborone Hawks ba supuditse Buist Buffaloes ka dino di le 55. Buffaloes ba pala ke go ikarabela mo motshamekong o. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Mo go tse dingwe le Lekgotla la Botswana Tennis Association le amogetse mogolwane wa tlhabololo ya mokgatlho wa mahatsi wa ITF wa Borwa jwa Afrika Tapiwa Masunga. Loeto la gagwe le laotswe ke mokgatlho wa tennis wa Botswana ka le ikemiseditse go lekola le go tokagatsa mananeo a tennis a bana ba ba dingwaga di kwa tlase ga 10 go fitlha tse di 10 le bone go ruta barutabana ba monogae ga mmogo le go rutuntsha batsadi ba mele koma kapego. Loeto la mogolwane wa tlhabololo ya ITF e ne ile go dira ditshekatsheko tse di farologaneng mo mananeong a bana gore e re fa batla go tsenya letsogo go a tokafatsa ba bo ba tlhalogantse botoka a tsweletse jang. We're looking at the format and how it's set up, the number of kids that the program is. Re sekaseka tsela nngwe ya go tsamaisa lenaneo le palo ya bana ba ba tshamekang le palo ya bakatisi le gore a ba sala morago ditaelo tsa ITF. The teaching, play and stay, since the coaches go through courses, they're doing what they're expected to do. Tshekatsheko e ne ya akaretsa dikarolo tse di botlhokwa jaaka go go ithutelwang teng le ko mabaleng. We're trying to get the Botswana Tennis Association to implement what we call the National Training Center recognition program, and that is a
re batla gore National Training Center e godise ebile e tlhabolole motshameko wa tennis. Fa dilo tsotlhe di beile mo maemong, re tshwanetse go itse gore batshameki ba dira eng ga mmogo le bakatisi, go itse gape le thulaganyo ya ngwaga, le gore a gape ba dirisanya jang le bakatisi ba ba ikemetseng ba ba dirisang lebala. For the players, and how do they also work with private coaches that are using the facility that then feed into the national structure. Ereka batsadi bana le seabe se segolo mo go rotloetseng bana mo metshamekong, le bone ba ne ba rulaganyeditswe ithutontswe e ba itsetseng le gofi ka e ba sedimoseditse go le gontsi ka motshameko wa tennis. Ta support e tonela e re ba inelang ke gone go ba motivate gore yes you are tired from school but o ka ikhutsanyana and then training I smolla ka 4:30 ba isa for training e le gone la go ba khothatsa ba bangwe ba ne ba pula nyana ba tsena re tswela ka gone go ba khothatsa because we see bo mosola ba teng mo baneng ba rona. Go tlhoka metshameko mo dikolong ka lobaka le lelele go tlhalositse fa go emile bana ba ba ka tswang bana le kgatlhego mo motshamekong wa tennis. With coaching youngsters, I'd say we don't have that much challenges because the ITF has made things easier for us. Ga re nne le dikgwetlho tse dintsi fa re ruta bana ba bannye ka gore ITF e re diretse gore go nne motlhofo. Re na le dithuto tsa go ruta bana. Le fa go ntse jalo go thata go bona bana ba ba ka tlang go ikatisa le rona ka gonne metshameko ya dikolo e tswetswe. It's hard to bring in the parents and the kids for the programs. Loeto le la ITF le solofetse go thusa mo go tlhabololeng motshameko wa tennis mono gae. Bamele Koma, BTV Sport, Gaborone. Kgwele ya dinao ke tse di reng setlhopha sa setšhaba sa The Zebras se gorogile kwa Mozambique kwa se tla tsogang se mekamekana le sa Somalia mo motshamekong wa go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe ya FIFA World Cup 2026. Setlhopha sa The Zebras se tsena mo motshamekong o se sa tswa go netiwa ke sa Uganda ka nnogo lefela ka la botlhano kwa Mandela National Stadium. Le a go ntse jalo moitsanape wa tsa itshidilo mmele China Mokaila a re setlhopha seo se dira gotlhe gore batshameki ba nne mo seemong se se nametsang go phadisana sentle morago ga motshameko wa Uganda. Setlhopha sa The Zebras se mo maemong a botlhano morago ga go fengwa ke sa Uganda se sone se tlhatlogetseng kwa go a boraro mo Group G fa sa Somalia sone se di goga kwa mogatleng. We really don't have much time in terms of training. The only trains that's in Leone, so therefore we need to put all the elements to it, which is tactical and obviously a couple of sessions from my side as well. So there is what but there is what is to try and compensate and make sure that we try and get as much recovery from the boys. Look at the fact that number one, we have traveled more than 10 hours. That on its own tells you there's a lot of lactic acid building the muscle. The guys played Mavane. Intensity is less, nothing hectic, it's just flash of lactic acid out moving muscling. Make sure regeneration with muscling and the guys are much better. We also try to incorporate the nutritional aspect. What they're doing at the moment is just steady pace cardio to try and get the blood flow into the muscles to flush the lactic acid out, and then immediately after that I'm going to be doing the dynamic stretches, mobility and a little bit of strength training with very, very less weight, mobility work and all that. Jaanong re wetsa dikgang tsa rona mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics wa bona Thetso a re le ha batabogi ba reteletswe ke go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa African Athletics Championships le tsa Paris Olympics 2024 kwa kgaisanong ya mahelo a beke ya BAA Invitational Track and Field Meet. Hela o itumeletse bangwe ba batabogi ba bašwa ba ba dirileng bontle pego ka Katlego Kgakole. Thetso o tsweletsa re bangwe ba batabogi ba ba setseng ba iponetse phatlha kwa dikgaisanong tsa African Athletics Championships kwa di-National Championships tsa maloba ba santse ba na le sebaka sa go dirisa kgaisano tseo go ka tswelela ba iteka lesego la go ipatlela phatlha kwa dikgaisanong tsa di-Olimpiki tsa monongwaga. Bana ba tabogile, they did their best under the circumstances. The temperatures have dropped a lot, which can affect a lot of preparations. We still have a chance. Team yet be Cameroon,
and go to team like Cameroon because they will be competing with the best of Africa. They will eventually qualify for the Olympics. Godimo ga mo ditlhopha di rotloeditse go ngwakela bomme mo mabelong jaaka go supagala fa dipalo tsa bone di tsweletse ka go fokotsega. Mme re ka ithuta thata nkgonne le gore re ka nna le team ya mixed relay o qualify ka gona gore ha rena ngwana mosala gompieno yo qualify le by right. We are only hoping gore o ratile Norway can qualify ka di rankings ko tantaseng mme go ka nna mo le mathata gore a ska nna al no se qualify go nne bana ba ba setsana ba kgona gore ba qualify because currently tota bana ba sana ga ise ba qualify mme go mo ke go mo gore tshentata as the federation. Khaisano eo ya BAA Invitational Track and Field Meet e ne tshologetswe ke batabogi ba feta 60 go tswa mo ditlhopheng tse di farologaneng tsa lekgotla la Botswana Athletics Association. Katlego Khakole, BTV Sport, Gaborone. Tsa metshameko di wetse nna lwena a re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di goneela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ke o lebile samoka o eme sentle gore gakolola gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsedi motho tla ke gore ge kgaitsedi ke re kopane ka nako ya bohera bongwe go ntse jalo raitso wa itshware pele re di khutlisa re gakololletse neng di itlhomile kwa setlhoeng. Party ya Democrat ya re tla tswelela ka go neela Batswana mananeo a ka tlhabololang matshelo a bone. Somarelo ya ngwao e kaiwa e le botlhokwa mo merafeng ka jana e ka dirisiwa go itshetsa. Setlhopha sa The Zebras se kwa Mozambique kwa se tla tsogang se mekamekana le sa Somalia. Wa itshotsa nako ya bosupa ne dilekalo a re o komele go ba tepolo api ba re ne le seemo sa bosa. Betso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke Faith ke tshabile pele a re lebella setshwantsho sa loapi maitsebang supa go santse go apogile mo dikgaolong tsa lefatshe leno ka bontsi kwa ntleng ga ko dikgaolo tse di ko botlhabatsatsi ba lefatshe leno ko go santseng go bonala maruteng ha re lebella mo mosupolong gone re soletse gore kgaolo tsa lefatshe leno ka bontsi go bona le dibata tsa maru kwa ntleng ga ko borwa bothaba kgateng le kweneng ko re soletseng gore go bo go apogile teng mo aphakeleng gone re soletse gore kgaolo tsa Ganzi Kgalagadi borwa bothaba kgateng le kweneng go ikutlwatsege go le tsididi ka selekanyo sa bobedi go yeng go go botlhano mo mafelong a mangwe gone re soletse gore go ikutlwatsege go le mololo ka selekanyo sa bohera bobedi go yeng go 12 mo tsokologong gone re soletse gore kgaolo tsa Kgalagadi borwa bothaba kgateng kweneng borwa jwale gare le bokone bothaba go ikutlwatsege go le tsididi ka selekanyo sa 10 le bohera bobedi go yeng go 24 fa mo dikgaolong tse dingwe gone re soletse gore go ikutlwatsege go le mololo ka selekanyo sa 22 go yeng ko 25 fa re lebelela ditoropo tsa Sadeke gone re soletse gore Manzini, Maseru, Port Elizabeth, Johannesburg, Upington ga mmogo le Cape Town gore go apoge mme ha re tswelela ka ditoropo tsa Sadeke soletse gore Windhoek go apogile le Harare go bana dibata tsa maruko Lusaka fa Beira le Antananarivo gone re soletse gore go bona le maruteng me go Dar es Salaam o re soletse gore go bana le dibata tsa maru go thibile ka bonthabong ko Blantyre fa Luanda le Kinshasa gone re soletse gore go bo go apogile ke sone seo seemo sa loapi a nne boroko. Thank you for staying with us on Botswana Tonight. Now, DBS Group of Companies Corporate Affairs Officer Ms. Utsile Madeo says they've made great strides in promoting gender parity, support the communities the company operates in,